Bagesho re alamogela ditabeng tša bošegong bjo re gaša thwego tšwa Studio 10 Auckland Park. Thobela ke swere tsela le mošomimmogo Triforce Ntswelengwe motlatša mongwaledi pharephare wa ANC yo a ithobaletšego boroko bjo bogolo Jesse Juwate o hlalositšwe bjalo ka seikokotlelo sa ANC. Moetapele wa ANC o be a lwela toka le setšhaba seo se sa kgethollego batho ka bong bja bona. Mopresidente Cyril Ramaphosa o hlomphile mohu nakong ya tirelo ya poloko ya semmušo. Poloko ya gagwe e be e le ya legoro la bobedi ya semmušo. Juwate o bolokilwe dirapeng tša West Park, Johannesburg le Hono. Ba putegile mo serapeng sa bahu sa West Park go tla go felegetša motlatša mongwaledi kakaretšo wa ANC Jesse Duarte leeto la gagwe la mafelelo. Manjong a gagwe a tlhobošo mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o hlalositše mohu Duarte e le moetapele wa go botega wa mokgatlo le molwela tekatekano ya basadi. She mobilized women across the country to resist the restrictions imposed upon them by a racist and sexist political system and a patriarchal society. Like the generations that had come before, Comrade Jesse was determined that women should occupy their rightful place in the struggle for national liberation. Duarte o hlokofetše ka kankere a na le mengwaga e masometshela-seswai. At the time when she was experiencing the most unimaginable pain, she wanted to shield us from witnessing that pain, as she knew that it would cause us distress. This selfless nature of embracing of the other was part of Jesse's DNA, learning from our mom, Julie. President Ramaphosa o ipileditše go bohle go bontša tlhompho go bogwa jo a re šietšego bjona ka go gata mehlaleng ya gagwe ya go katanela setšhaba se e lokologilego moo bohle re lekalekanago. Go sa le bjalo African National Congress e hlaotše beke ye go ba ya hlobošo go hlompha motlatša mongwaledi pharephare wa mokgatlo mohu Jesse Juwarte. Mokgatlo o tla swara tirelo ya bohle ya segopotšo ka Labone. Go sa le bjalo mekgatlo yeo e fapanego ya dipolitiki e gare e romela melaetša ya hlobošo. The ANC is highly indebted to Comrade Jesse for her sterling contribution both as an activist and leader of the ANC and its alliance. She vindicated herself in all responsibilities as a dependable and principled leader who spoke her mind within the confines of our platforms. Comrade Duarte was fierce, firm, and a forthright individual. She paid her dues towards the struggle for liberation here in our country. She was passionate about gender equality, and she fought against forms of sexism and patriarchy. She represented love, the love that she had for the people of this country, of this struggle of the people. You can never repay Comrade Jesse. Jesse acted very well during her innings, and she would be remembered as a person who stood no nonsense. She would be remembered as a person who, together with Barbara Masegela, served President Mandela very, very well. Mokgatlo wa Leago Rays of Hope ka Alexandra ka leboa la Johannesburg o dirile boipiletšo go badudi ba Afrika Borwa go hwetša maatla go tšwa go moya wa mohu President Nelson Mandela nakong ye e thata ka go thuša bao ba hlokago. Mokgatlo o ineetše go šomiša metsotswana e masometshela ya go hlompha madiba ka go thuša bao ba topago tša fase. Ba Rays of Hope ba file batho bao ba sa bonego gabotse dipaketsane.
Christine Mbatha ke gala tshwenywa dithutong ka lebaka la ge a sa bone gabotse ga bjale o na le bokamoso bja go phadima. I did have an eyesight problem. I didn't see at school, and I had a problem with my eye, and my school results they're not good at all. Lethabo leo a itemogela go lona le bolelwa ke ba bangwe bao ba swana go le yena. I think vision-wise, I think it's going to be more, ayoba. Morago ga mengwaga e seswai Tata Nelson Mandela a tlhokofetse potšišo ke ya gore a e ka ba go sana le nyakego le kgatlhego ya lesolo la metsotso e 17 ya go gopola madiba. Maringi o re ntle le dihlotlo tša maAfrika Borwa tšeo ba kopanago le tšona tšatši ka tšatši bohwa bja madiba bo ka se tsogile bo wele. Tata, he was a giver and a lover. So that's one of the most spirits that we can take to ourselves, to love each other. Letšatši la lenyaga ge go gopola Tata Mandela le tshemile go tšhireletšo ya tšweletšo ya dijo magareng ga tše dingwe. Many South Africans are saying it won't fail under my watch. And once we start like that, it means we're beginning to recognize that there's a leader in each one of us. Ka tšhomišano le foundation ya Mandela, Rays of Hope e beetše mehlare le go latela pitšo ya gore go be le dirapana tša merogo. Foundation e re le ge letšatši le la boditšhabatšhaba le go polwa letšatšing la 18 kgweding ya Julae. Batho ba swanela ke go fana ka tšeo ba nanago le tšona ngwaga ka moka. Batho ba bane ba bolailwe ka go thuntšhwa tiragalong ye nngwe ya go thuntšha mekhukhung ya Thembelihle kgauswi le Lenasia ka borwa bja Johannesburg. Ba bangwe ba babedi ba alafelwa dintho tša go thuntšhwa bookelong. Maphodisa a re batšwa sehlabelo ba be ba raloka ditaese magatlhanong a ditsela ge ba tla thuntšhwa ke batho ba sa tsebego. O mongwe wa bahu ke moithuti wa matriki wa mengwage 20 Thapelo Phiri. Mmagwe o re o thuntšitšwe hlogong gabedi a etšwa lebenkeleng. Tiragalong ye nngwe ka Thembelihle go humanwe setopo sa monna wa mengwage 36 go bonala a bolailwe ka go thuntšhwa morago ga go tšeelwa cellphone le paesekela. Batswadi ba diketekete ka Limpopo ba amogetše bana ba bona go tšwa lebollong. Go fihla mo lebakeng le province e bigile gore go hlokofetše o tee komeng tše dingwadišitšwego tše ka bago 700. Badudi ba Sterkfontein ka ntle ga Groblersdal ke ba bangwe ba badudi bao ba bego ba keteka mafelelong a beke ye. Ge ba laelana le ba malapa e be le mathumaša. Jale ka morago ga beke tše 4 ke bale ba alogile. Thipa yona ba tlo e swara ba tišitše ke basadisadi. Bophetesa ga gešo ko go tseba ka bohlokwa ba basadi le go tseba dikoša tša basadi gore ka gare ya koma re bina bjang re opela bjang. Ke tlile mo komeng go na le dilo tše dintšhi tše e le gore ke a di lena ka go ba mosadi. Ka go le lengwe mašoboro a peleng a buile ke bananna go bona se ke setšo seo se swanetšego go fiwa šedi. Ba monna ba ruta gore re kgone go phedišana ka moka, respect the adults tša rena. Go ruta ya ruta gore re hlomphe mosadi ga mmona e be mosadi mama sesi. Batswadi ka megolokwane ba thabile go thaba. Koma ke setlogo sa kgale motho a se ka tekgantša ka sona nyatša le batswadi. Ke dikgarebe ke basadi ba tlo tswara ditshetsho. Le go modikana o tee allo ke koma ka profenseng tšhomišano mmogo ke yona e ka dirago gore tlhobaelo ye e efogege. Go re fetše re kgona go succeeda ka mokgwa re sepetšeng ka gona leeta. E bile tlhotlheletšo ya go tšwa ka ba ka mošate ke yone be re fa dimmitšhine gore santse re sepediše koma jwang, and then bana ba be santse ba be safe bokgolo jo bokae. Setla sa dikoma se fihle mafelelong bekeng e latelago ka Limpopo. Tša dipapadi bafana ba fentše Botswana ka dino tše 2 go ete papading ya go lwela maemo a boraro a sebjana sa COSAFA lepatlelong la Sugar Ray Xulu ka Durban. Mahlo ke diala a re boneng dintlhakgolo. That's down at the moment. South Africa not interested in that whatsoever. Nice little ball through the middle. Van Wyk and goal!
clearance from Kabui, hits Van Beek, goes in the net, South Africa lead. 2-year-old from Extension Gunners came on as a substitute, gets sent off. Now South Africa are playing against a 10-man opposition. Jaden Adams through the middle, space for a second goal, and it's Razipocha who will put South Africa clear. Go sa le bjalo, Confederation of African Football, CAF, e kgopetše Afrika Borwa tshwarelo morago ga go dira phošo ge go opelwa koša ya setšhaba papading ya dikota finale kgahlanong le Tunisia ka Labone. Ma-Afrika Borwa e sale a hlama nakong ya ge barulaganyi ba thoma ka go raloka karolo ya mafelelo ya Nkosi Sikelela e Afrika pele ga papadi. Bagešo di felela mo, gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go Twitter ka @ditaba_dikgang le go Facebook ka ditaba_dikgang SABC. Gape le ka romela molaetša ka video go ba lentšu ka metsotswana ya ka tlase ga 30 go nomoro ya rena ya WhatsApp. Go latela kakanyo ya maemo a boso, thobela.